Bethlehem, Vengthlang volleyball club. Led to semi-final, captain jersey number 3. We are second with the Tuikual with being as a right in the Cambodia. Senior Chawnpui jersey number 5. Rosie Vengthlang with jersey number 9. H. Little jersey number 17. Beta jersey number 15. Let's have Swali jersey number 6. Arnold jersey number 10. Esther jersey number 8. Then the in coach is Sina Nukuya. The in assistant coach is Odin Yaka. Chawnpui volleyball club. Let me have the captain jersey number 5. Jersey number 2. Vengthlang jersey number 8. Chawnpui jersey number 9. Vengthlang jersey number 4. Vengthlang jersey number 3. Chawnpui jersey number 7. Jersey number 11. Jersey number 13. Aizawl District Volleyball Association ADVA sang ni som pasari sang ni som pariat season opening tournament. Zadina yan final match. Chawnpui Volleyball Club le Bethlehem Vengthlang Volleyball Club 10. Tuikual Indoor Stadium tuna yan kheldona. Chawnpui squad thikan chhar zung ange. Lalbiak diki captain jersey number 5. Vengthlang jersey number 2, Lalramwani jersey number 8, Silal Lupui jersey number 9, Vanlal Zari jersey number 4, Vanlal Thari jersey number 3, Vengthlang Kimi jersey number 7, Lalming Moi Roite jersey number 11, Biak Nilavi jersey number 13, Malsom Zeli Norin Lalnunziri Laldin Moi, Teni in coach Kelal Mangaya, Nin Lalthan Puya Sai Lau, Le Vanlal Soma, the assistant coach. Bethlehem Vengthlang Vis Volleyball Club team squad. Lal Chazavi Sailau, captain jersey number 3, Silal Thanpari jersey number 5, Rosie Lalram Thiang Limi jersey number 9, H Lalompui jersey number 17, Bethlehem Moi Varte jersey number 17, Lal Sang Zwali jersey number 6, R Lal Nunpui jersey number 10, Esther Mingthan Sang jersey number 8, Tini in coach Silal Nunpui in assistant coach Zoding Liana. Ani
Tuna khan Matein Abel Katlat mai Chawnpui ve jersey number 11 heng moi roite ina service line se ani Tuna khan Chawnpui Vengthlang 24-17 in ansang zo kan 24 point khat che an hu ngai to ni Chawnpui Vengthlang zawin bidin atlap out patlat ni Tuna service to jersey number 10 8R Chawnpui Ania Hoping Abel này Aki mem thawa pali ni thawem xem chalevat aron da do bol deu ni jersey number 10 Chawnpui na service le a Bethlehem lam bidi na lola zawin asita hopin na matei white nakle mai an thiam lam khop mai win khel te pa hmunom Tuna hian Chawnpui Vengthlang 24 point khat che an mu ngai to Bethlehem lamin point so pakwa 19 an mu ni an chan ngai khop mai Tuna vat hatu kha lo ao Chawnpui Vengthlang set kha first set an la
Bethlehem tuna han Bethlehem Vengthlang in an service te a Chawnpui an lo receive a Chawnpui a changin PD in tuna khanin a hap ka Chawnpui lamin an service le mek ka tuna han Bethlehem Vengthlang lampang an lo in ding thu le tlat mai Bethlehem Vengthlang ni tuna han a chak lo lampang an ni shi a Chawnpui han set khatan la mek a time out ta zawa tuna han Chawnpui lampang in service an chan le mek dona an setarin a service a Bethlehem Vengthlang lampang a fingering fall tuna khan an neya number 17 fingering fall tlat mai Chawnpui lam number 11 in aspike kai lawa tuna han chuanin Bethlehem Vengthlang lampangin point khatan hu belea
Chawnpui lampang first ball set abin lo la tat mai ô tuna hanin time out Chawnpui hau goal kha azau che an lut de dona tuna han Bethlehem Vengthlang lam Bethlehem Mois jersey number 15 in aspect kai lo tat na ya Bethlehem Vengthlang lampang an service kai lo tat mai achak lo jok laman ania Bethlehem Vengthlang him 9-7 ani point him Chawnpui han set khat an la to a Lupui out tat mai Lupui nova out tat mai tuna kha nin tunan set din hun hi Chawnpui han set khatan la to a set ni na hianin point hi Bethlehem Vengthlang hi 8 ani a Chawnpui hi 9 ani Rabina play a mate in high ball anun te pe a BD in athem phei ngala nun te ta donem Ramina lo blocka Lupuin Chen phei a mate ta donem play a play tat mai tharin lo la dik lo tat mai kha chu anin tok 9-1 ni le ta der main point hi Ramin alay in the play dalawa mate ta donem laya Ramin alaw fall tat may ka to low block mara to fall tat may okay alam mo nom khop may anin ne tok dun khop may set ni na hitungay la jok tur ala siat law ani Bidim back rotaginan bapaya out tatlat may uyom khop may Bethlehem Vengthlang point nalakal chuanga alay tagin rami
Matei. Lupui play ya. Oh, Lupui. Point. Ang huleta. Chawnpui tan Lupui point na ron huleta. 10-11. Oh, point na yun thao lo. Kop may point na yun mu chok te char may ya. Chawnpui tangin. Ming Moi na service sa Matei high ball rin na buwa. Out. Out daw. Tat. Right tat may ha to. Nuntay service oh. Cross ball doon sa lawa. Lupui. Matei kung epek doon. Oh, sa play oh. Ta play takat may. So kan mang doon kop may ni pasin keri. An uluk doon kop may. An ball po. Sa tabiang ka an bumay law. Kaya nge all. Tiinan ina all ang atin handa pa ya. Nuntay ng service le oh tarin first ball la high ball Lupui. Easy ball in tempe ya. Matei first ball la oh ang tay doain bola lut shita easy han tempe me to mamaro chu athen zau talaw ni point hi 11-13 Chawnpui 11 ani Bethlehem Vengthlang 13 ani nang tay alai Lupui kalau Matei Lupui boleh don tadon em oh tale tatlat mai Lupui bok Chawnpui tan set aron point aron lot chuak le ta lal ramin Chawnpui tan aron service zona ramin na service oh le BD in easy ball in tempe Matei first ball la alai Matei bokin Lupui Matei manin chu Matei bok oh lat la chuang la be Lupui bek ro BD seta tadon em lat la chuang la ba Matei tadon em oh lo la lat la lo tat maya Matei oh la dik lat me ha chu oh thari la chane ang tay tadon em oh at ka chu net bulan buai ta daw nak maya Bethlehem Vengthlang lampagin point an mula 14-12 point 14-12 pani 14-12 adi hello Ming Moi ay niam daw lek man china defense ka Chawnpui jersey number 11 la Ming Moi roi te nan china a ball fight alla kha balum phai kha ania aba na ti daw lek ni substitution la dona Ming Moi jersey number 11 na chuak nga jersey number 14 aron luta din Moi ani Matei na service service chale may point mutama Matei in doay na ball niam shot Matei Chawnpui lampang tan Lupui na ron service doon
point in tao lo khop mai 13-15 ani a lupui na service a asangi na right lat mai kha chu jersey number 3 captain Chazovi asangi dongin ball mulawa is ball in the paya BDE lâu là tất mấy chứ double tất mấy fingering referee thằng complain na captain na complain thia ka sẽ first referee in ati chuan in sei boy the lawa Zavi service a asangi lâu là tất mấy Bethlehem Vengthlang point la kal tluang 17-14 ani ta an point hi Bethlehem Vengthlang kal tluang deuh to a Bethlehem Vengthlang point la kal tluang a BD la di kan nun te asangi ka chu chan talaw ni Chawnpui lampang in time out an kola tikhani nan point din hun hi Bethlehem Vengthlang 18 ani a Chawnpui hi 14 ani a Chawnpui hanin set khat an la to na set ni na khel mek ani BD Chatalu chata la chana nun tei try play le a asangi chan donem Zavin can play ala dika mate first ball ala asangi ta donem ala talave is ball in nun tei na ten pe a BD ta don tem la dike la ramina seta ta donem tlata hat Dona tharin service dona Chawnpui tan tharin service dona tuna hianin an point hi in thawang reng to khop maya nun te block pera rami BDE akaya nun te first ball la cha alaya asangi doin set chua ka an bo pei taw tok lo to ka chu last defense te hanlo ma de ushita Tarikana outeringa lalaw ni ama se al sunga hanan tlanal kop mai tuna asangin Bethlehem Vengthlang tana service a BDE an block per kanal le mai kha chu pero tangin asangi an try paya BDE matei na dalawa BD ta donem ita chuang lawa BDE player laula sanna mate lupui na laula la ol sam dabin BDE kha chu zone number 4 da an tuma BDE kha din maro chu atum na thua kha chu thakop mai can pay zau talaw ani asangin Bethlehem Vengthlang tan na service sa ladika
ala di ka mate in didi kha chu nun te block neta ba fu kat mai neta ba ben kat mai kha chu didi chua ka ma lupui ron lut vele ta thunga nun te mate kha chu king katin la lo la nung lama zavin lo ama in shil nak naka anti swala ta ti dan to na in shil le nak naka point khat au yom to viau Bethlehem Vengthlang in 21-16 in ma an shuai ni tikhan la lupui vot cha cha khop mai lupui lupui bok ken point na ron muleta Chawnpui tan lupui ma lu le lu lo asiat khop mai kia ball ron nei tlat Bethlehem Vengthlang laman mang vele ta thunga tama ta han call vele Khelan chan le am play chi chati lalupui ala ten pe setarin lalramin high ball alupui ta donem asang na la matei nun te ding le ve hi hang thiam ani abok na lai tu zon hi shia ta har khop mai mang thiam ve sia khoi zok in nge abok don ding lampang zok e ve lampang zok man don shia lo re ngani nun te in service le lulupui set do to sama ni lawan is bon ta matei to donem a play ola al ramil ola lulupui doain bola la na shetalaya tiang ka chan hi har khop maya point hi 23-18 ni der mai tun set hi Bethlehem Vengthlang hian in an lak mel khop mai Chawnpui lampang te tun set hi la le tur chon an chan viau anga yani just number 5 the Thampari katu achunga en thani katu ui le mai ani point out taringa alamhan ringa out taringa ladu lo ma se chunga lo tatat tani katu oyom khop mai Chawnpui tan ramina service tang dun khop mai ani final te Thanh thấy phụ là cực hả chứ Alai khúc mấy service chale mấy lên rami service pointer on mue 21-23 run này thâu về lệ ta
Bethlehem Vengthlang hi tun set hi là tur ngay nan changa set hi Chawnpui han in la kan phal bik lo ni om takan in khel dan hi mate i a player alat la chuang lawa lupin back row ala BD setas do na lut sheta tayit la donem BD nan vapele a lupui mate i kha chu kanal khop mai ramin lo chang na sheta ni kha chu 24-21 ani ta set point ani ta der mai tuna hianin Bethlehem Vengthlang lampang hianin an vai khatan ti dik la chuanin set ni na hi an la don ani Lupui asangi set du tu sa manilawa avo pay tho ma se out Chawnpui lampang 22 non ni veleta Lupui an ang lau hi an chian lau hianin referee te hianin an zo chiang theya nan han zo chiang Lupui service asangi patla donem set ni na 25-22 in Bethlehem Vengthlang in tikhani nan lata ni tikhani nan set din hun hi Chawnpui lampang hian set khat an la to a tikhanin Bethlehem Vengthlang lampang hian set khat an la vele ta 1-1 ani tihan hun roi lo ten cholanga set thum na han khel le don ani tuna hianin third set khel le chan ani a Bethlehem Vengthlang in point khatan mu amate in Bethlehem Vengthlang ta na service a champion tur zo kala shiat lo khop mai anin to khop mai BD angtei avwa a BD na lo la a la dik lo tat mai tuna kanin angtei in point ron mu vele Bethlehem Vengthlang tan chuanin tuna hianin an point in mun hi 2-0 ani Hello. Tonight, Kate, make
match final match ke kat en mek te hi jersey sama ha ke kordum ha te hi Bethlehem Vengthlang ni korvar le ha te hi Chawnpui volleyball club te ania pura hian set khat ve point hi nin nei le to khop me 2-3 ani tuna han point din mo ni 2-3 ani asang in back row mati seta mate nan chuai pe ani ring thul tat me in setter lo tan lut lo tat me kha chu point din hi poimo to sia Vengthlang mai jersey number 5 le back begin team captain in service dona Bethlehem Vengthlang lamin time out an kola tunan point din huni Bethlehem Vengthlang hi yan point li muto in Chawnpui lamin point sari an hume gani Bethlehem Vengthlang in substitution and Siama jersey number 5 jersey number 8 lutin it's waka tuna hian Bethlehem Vengthlang le Chawnpui volleyball club te set khat ve la in final tu zong ni tu la shot lawani chini meka sangi ni a jersey number 6 Bethlehem Vengthlang lam sang zolin service a
again Munum Nun Tenu Kanaga Na Chanzel Oh Chawnpui lamin Noto swari rok mai Jason basic in the service chun jom do na Jersey number 8 Maraming metabel lock mai Tuan tunan point din muni Bethlehem Vengthlang in point sari muin Chawnpui lam hian point kwa an home ka ni out low mai bitlang muin Jersey number 3 Balal thare in the surface zone. Point and mobile thing em. Bethlehem Vengthlang lamin service le thung do na Jersey number 8 S3 ahar daw ni yun ni Mikachu Chanzel Bakay tayo eh Nakauwi doon eh mo Bitlang mo yun ito na mi Jersey number 8 Chawnpui lam Laram mo ni service doon na Sa chale mai rami Gain bola lushet lalu puitan setar gain bola dalu ni Bethlehem Vengthlang lam jersey number 10 nanun pui ni service do na ani vele ding mang thia mani kung bere na bin lau mai Chawnpui lamin time out tan kola tunahian set din muni Bethlehem Vengthlang in set khat la tuin Chawnpui volleyball club po set khatan la to tunahan ang point din muni Chawnpui 12 points som pani muin Bethlehem Vengthlang lem point som pakhat
an mu mek ani chan le don zo ke nge set lang o har dewani tun mi kha chu Duan first ball na Bethlehem Vengthlang lam yes number 9 Chawnpui lam out le hlo mai Vengthlang mo in ai out law ni to na me kha ti swat pala ni Vengthlang mo do na service do na service apa ko tha em outlaw measures sa number 5 ang tayin. Chawnpui lam service vele thung do na jersey number 11 lalming moi roit ito na ba't sa ka jersey number 5
Jersey number 6 Sang Zuali ani tuna laptatu ka jersey number 3 ang team captain Lal Chazavi service ha block cha em go out le lok mai Bethlehem Vengthlang lam jersey number 15 Bethlehem moi jersey number 2 Chawnpui lam Vengthlang in service dona asangi men deu nge mani le bat sa thai reu mai dalam defense pan deu nge Bethlehem Vengthlang lamin time out gola tikhan Bethlehem lamin time out mangzau ani tunam point din muni Bethlehem Vengthlang 70 from pasari muin Chawnpui lamin point somni an muwa sat khat veven la to ani van al dunem doan satan lu deu ole lam van al em nun tei ola sudah chat mai facing al le mai jersey number 6 Sang Zuali na service dona Kai lâu mấy jersey number 8
bao thlau mai Bethlehem moi Banal em do anh covering ở chặt lầu đâu anh Chawnpui lắm do anh sẽ đến luôn Tikhan Chawnpui lam in time out an call ve le a Tikhan Chawnpui lam point time out tun se ta tan an mang zau ani Bethlehem Vengthlang lam jersey number 8 Estherina service dona madadik teu em nun tei covering an chan de wangai be Chawnpui lam chân dầm từ răng ngay à, khối anh nhìn tổ phụ đều anh hiểu, Bethlehem Vengthlang lắm. Double lậu bay tu nak han tu na Chawnpui lam in service sai tung do na jersey number 8 ram Bethlehem Vengthlang lam jersey number 10 nanun pui na service ha fast ball na shot Bethlehem Vengthlang lam
Chawnpui lamin set ni na set ni lata an lata a Bethlehem Vengthlang hian set khat an la ani Sport and Youth Services SOS Volleyball Club Suai tu tele Vengthlang Volleyball Club Suai tu te kan technical board lama khian kan kal khom lama khu enga mo han sei tu ra ani kan set li na an khel vele do na tu na hian Chawnpui Volleyball Club hian tun set hian la ani chuan season opening champion Aizawl District Volleyball Association sang ni som pasari som pariat season opening champion an ni do na ni Mai Matei Baiklah Didi Limen bola Asang Ican baru es bola Inan Kofelia set din mun hi Chawnpui lam hian set ni la do in Bethlehem Vengthlang lam hian set khat an la to boka Chawnpui lam hian pro players pani la kan neya lalbiak digile lalupui si lalupui ten nia Bethlehem lama hian bitlang moi le el sangzwali ten ni Bethlehem Vengthlang lamin an diswal lau mai Chawnpui lamin an service le do na jersey number 11 Lalming mo in service do na Tuikual
la chan zel Chawnpui la man chang le mai oh la bel diki la pavan na em defense lam den la in ring man lo de bani Bethlehem Vengthlang lam lâu mới Bethlehem Vengthlang lắm jersey number 9 Dua set takal set. Simple lang. Jersey number 15 Bethlehem boy. Bethlehem Vengthlang la minute service le do na. First ball on the set. Simple lang tam na kahar. Out loud ay. Hello cover sa load ni Chawnpui namin. Number 8 Bethlehem Vengthlang lam SC na service do na. Vengthlang lam pon chang an lit tep top top mai kai alut mama Chawnpui dan hardok tudan point din mo ni Bethlehem Vengthlang lamen point red mo to in Chawnpui lamen point nga an hume kani Chawnpui la mina service vele tung do na
jersey number 3 Vanlal Thari. Duan Setalut Setar Chanangai Chawnpui lam Bethlehem Vengthlang lam in service vele thungdona jersey number 5 Chawnpui. William in service vele thungdona jersey number 8 Naramwani. Narami service har dewan yang lola out lo mai tikha Bethlehem Vengthlang lamin time out Ankola 8-10 Tuna yan Sedin Muni 8 Bethlehem Vengthlang 10 Sedin Muni Chawnpui lam yan set nei latuin Bethlehem Vengthlang lam yan set khat Anla a Tuna yan point din Muni Chawnpui lam yan point riat mutoin Bethlehem Vengthlang lam yan point som an humek ani Lalupui ani tuna watlatu kha Lalupui si Lalupui jersey number 9 jersey number 8 Lalramwanin service chunzom le dona Chawnpui lam hian set ni Chawnpui lam hian tuna an la zel out lau mai an bol trai van trai em Chawnpui lam te van chan tha teu em tuna han Chawnpui lam hian tun sa thi an la le ani chuan ADVA season opening a champion an ni don ani Chawnpui lam a placing na lemai jersey number 3 team captain Lal Chazovi ani tuna placing thatu kha tuna jersey number 6 sang zwalin na service dona 12-9 Doan bola kat dewa ni Lalupui ancang le ni Zong e champion don Hello Chawnpui lam in service vele thungdonga dona jersey number 9 si Lalupui service dona
Bidi Aladik Matei Ladik Zen Bidi Defense of Chaem Bethlehem Vengthlang pon defense of Chaem bot la thei lo Anna Thelo number 10 là Chawnpui ani tuna Bethlehem Vengthlang lam aba van nei tak em neta cham zau ani second ball Chawnpui lam an game a boy deuh nge Chawnpui lam in tikhan time out an kola tun se datan Chawnpui lam yan time out ta zau ani 15-10 kan tournament hlotin nan hian sponsorship kan tournament to hlotin nana miti hlotin saktu UD and PA department te Getty Enterprise te Trustwell collection te Bonton Dorpui te chunga lom thu kan soi ani ADVA season opening match final tuna hian an khel mek a 15-10 ani true one in seta Chawnpui lamin an li ta tuna hian point hi set li na khel mek in 10-5 in Chawnpui an li ta oh Bethlehem Vengthlang ka 15 zo kani Bidi Akten na la an game am hunam khop mai Aladik Zen Matei $16-10 Ita Chawnpui lam hian set ni an la tua ha tua sorry sultan mai 11-16 substitution how many Chawnpui no 11-16 full on low Avatok Emalot Chawnpui la ben ut so zela 12-16 jersey number 11 Malal thare Lan Ming Moi in the soke service jersey number 5 Melbiak digi team captain na niya aban lag chaem Emma oh Emma ani amara lir page chaem
Bethlehem Vengthlang lamin an service le dona. Jersey number 10. 17-14. Arlan Chawnpui. 17-14. Service dona. Bidi. Alala. Oh. Sang lên là khá ang tây về thêm việc khăm đập ta ang tây ôi rồi tổ xuống đấy 18 Jersey number 5 pani a tuna bathatu ka Bethlehem Vengthlang lam. 15. Jersey number 15 Vengthlang moi. Service le dona. Oh đi tăng môi service là định thấy đâu các set anu dek set asangin abang kai lâu thật ay asangin Chawnpui lam jersey number 5 Belgial digi service line serviceman ini a. ADVA season opening tournament notinana sponsor to the UDNPA Swats Bharat te Bunton Dorpui Getty Enterprise Ramlun Chazwal Collection Ramlun D3 Enterprise Bell to MLA Pularwat Timoten Sumtam Tak Sumchanem Tak pe bok ani an chunga lom thu kan soi tak meu ani e Bethlehem Vengthlang lam jersey number 8 Estelina service le a tunan point in muni Bethlehem Vengthlang lam yan point somni pathum muto in Chawnpui lam yan point som pasari an hume kani covering at saklaw deu Chawnpui lam janangai tuna Chawnpui lam yan point somni pali an huda set point nani ta Chawnpui lam inam pot sa thayeng em out lâu mấy asangi 18-24. 18-24. Chawnpui lam in service le jersey number 3 Malal kari set cut ania
Bethlehem Vengthlang in set ni nan la vele thunga Tigan deciding game khel tur ani tuna semi ve an lata a champion tu la shot lo deciding a hian point som panga nia point som panga humasa sa champion ani don ni surprise bel to MLA ADVA season opening lotlin nana min sponsor tu te UDNPS was Bharat Bonton Dorpui KT Enterprise Ramlun Chazual Collection Ramlun D3 Enterprise te bel to MLA Pularwat ke mate sum tam tak min pe boka anzawai chunga hian ADVA mingin lom thu kan soi tak meu ani ADVA season opening tournament lotlinana min sponsor tu te UDNPS was Bharat Bonton Dorpui KT Enterprise Ramlun Chazual Collection Ramlun te D3 Enterprise le bel to MLA Pularwat ke maten sumthanem tak min pe boka ADVA mingin lom thu kan soi tak meu ani chairman atan URK vanal liana pubuanga ADVA vice president organizing chairman dibok in huna pamanga technical report langvalal monpuya treasurer ADVA in pamanga thusoi hi match tron ani le dona zaninan match final Bethlehem Vengthlang le Chawnpui volleyball club ten nia tuna hian set ni ve line deciding khel tur ania deciding a hian point som panga game ani men's final an khelanga men's final khel zo hian loman semna nei ania loman sem tur hian kan khole tulal ruat kima kan bial tu MLA le kan Sport and Youth Service Director kan bay sa ibo ko di final season opening final Chawnpui le Bethlehem Vengthlang ten khele mek dona Chawnpui volleyball club in service in Chawnpui le minan service dona jersey number 8 deciding here 15 Lalram Mwani na service dona deciding an point khat po uyom to ani Swallow mai Chawnpui lamin time out an kola Chawnpui lamin time out kola ADVA season opening tournament lotlinana min sponsor tu te UDNPS was Bharat Bonton Dorpui KT Enterprise Ramlun Chazual Collection Ramlun D3 Enterprise te bel to MLA Pularwat ke mate anzawai chunga ADVA te chuan lom thu kan soi tak meu ani
Pila mina service le dona jersey number 2 Zautan Kluangi. Pila man chande wangai. Bethlehem Vengthlang lamin service vele tung dona jersey number 5 Nathan Pari ania tu nam point in muni Bethlehem Vengthlang lam 6 ni in mu in Chawnpui lam yan point li an mu me kani Chawnpui lamin service le tung dongai netok le ni tunahan jersey number 11 dan ming mo na service le dona Chawnpui lamin ron chau che ta Chawnpui muin Bethlehem Vengthlang point ruk amo Chawnpui lamin ron le thal le a yan Bethlehem Vengthlang time out an kola ADVA season opening tournament lotlin na namin sponsor tu te kanem puang le ange EDMPA Swas Bharat Bonton Dorpui Getty Enterprise Ramlun Traswal Collection Ramlun te D3 Enterprise Bell to ML Pularwat ke mate ADVA te chuan an zawai chunga hian lom thu kan soi tak meu meu ani service le dona jersey number 15 Bethlehem moi game of jump to net jersey number 5 ADVA Chanmunan in khak nga Chawnpui lamian point riat an muta Bethlehem lamian point sari an mu me kani
Chawnpui lam cha thamio point an hu chang lama Chawnpui Vengthlang ko hian na ron chan Chawnpui lam po tu Krisa Bonton nei tu pai ADVA hi poisa in min Chawnpui ani Bethlehem in service weapon dona jersey number 8 Esther Ming Than Sangi ania trong em aban mun nom em deciding match point so panga mu tumin goal na swal bal lo nei first ball na shot Vengthlang ami point ulea point min chu 9-0 ani Sangi Chawnpui lam in service vele kundona jersey number 3 balal thari bola kang rei to le ni anta du lo re ni trong đồ nem rally kal rei ta le ni defense apan cha tu nem Monte abel lau mai ngang tu nem point in muni 11-9 anita Chawnpui lam in point so pakhat muin 15 mania news bogadi kan point song pathum Chawnpui lam mulea Bethlehem Vengthlang lam in time out an kola tournament ADVA tournament season opening lotina na min sponsor tu dekan nan puang le nge UDNPS was Bharat Banton Dorpui KT Enterprise Ramnunte Chazwal Collection Ramnun D3 Enterprise Bell to MLA Road Kimate ADVA te chuan lom tu han sei tak meu ani Chawnpui Vengthlang hian adventa Krisa Bonton nei tu pai ADVA hi dura sponsor bogadi
Bethlehem in service vele dona jersey number 6 sang zolin na service dona Bethlehem point an mobile to na hian an point in nuni Bethlehem Vengthlang in Bethlehem Vengthlang lamin point song pali an mua Chawnpui lamin point song pathum Bethlehem Vengthlang lamin champion match champion anita tikhan Aizawl District Volleyball Association season opening match final season opening match champion ta de chu Bethlehem Vengthlang volleyball club te an ni